Biamono kimo mwanchu murigirio bu television ya Ndizi TV ni magaro bendengi ya tukumirana ayase mesa ya mangana majia iliyo tunyali kwemanya aliya biriga okurekana kurwa Chinsa muchonsi meyoro kongo rwa Gusii Kenya na buigo ngima kero dili tukuri Jumatano Chinsa Isato mnabono tukumirana naye samangana majia na magaya ya sumurubili ubweke umbu kurendeli tukuri lero tekunyale kana goswa sumurubili ubweke umbu kiagera mugeni ori gocha iganyorire ngane iberiga yiko eratago ika sumurubili ubweke umbu gobono nigo tujo goswa samangana majia yemo aseyemo eliyo tonyale kwemanya ali aberiga gwatika to ndesemo ya kabiri tukwere na tuchaka mangana majia sinjira yo wikirano Biamono kigimo mwanchu murigiria kigima olitokonya na nere okoretera mangana majia sinchira yo mono abwe biorokerelio niga kwa Joshua uta na inche nigo kwa John Kibati mangana majia nigo tukachaka kurose county ya Nyamira asamate mwa alia KCPE na boigo KPSEA aba gakwikomo alio litukolia lero ukwana na borokiwa asiskuru ya St George's gesore imi county ya Nyamira nigo bono baerera okugena kwabo mnamba chiko korabia asemate mwayo oigo mo director weskuru iyo nigo erera osemelie kwaye gochia sokonyora amachibu arama ya kigima musakito kurwase county ya Nyamira job mangi niga twariganelio roboti oruna boigo kurigeria nene mono kelia baibuli eba beire bagosemigwa kubotekana ne rusenene erebusio kere no mochaka nonkere abali abekera asisano na Isato KCPE temwabo ase sukuru ya St George's gesore nigo aborokiwa baba no mochengo omonene asogotabokia amatemu ayo asebate bambale no gosemeria mbachigo korabuya. I'm in grade 6. I've done the exam of KPSEA. It was easy and I hope to exceed expectation. And my expectations. Buyamono asoko basomi na kobobwate. As many cards, so we were very well arranged in exam. Mbali no kwege namba chiko korabuya. Standard 6 na standard 8 bakora matematics kuya na netwende funa mbaete kiagere skure kibisia chagete bana kwitumba na mbali bana konyora bana kubwa usually to gutwara almost all of them 100% pass onto manyete no mwako yo noro na butwa bana baitu barakore bya baete bagandi secondary kongo sabara boyipoli motwa bachinjira chingia bagendere gutwara no babu bya buchibusyo ense moyende abayiboli mbasegetwa korenda abana babo indeno mogoko muno mwachire kuboya egintu gyuka nko basaba nekeri muna moko enda nabunka mobe moko balenda moika abana nge muna twanko baikange moise kolengera biyo mwako yo bana bachete korwara bachete ko baletera michande endo yonsi kera ntubwate matron Intwebuna Ndizi TV twaganeirie aborokiwa bonsi Amayia asamate mu babete bagokora kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi gotigana na yo kurwase county yo ya Nyamira nigo tukorera wikase county ya Kisii ase gotebekara buno mugavana bwi county ya Kisii omoske Paul Simbarati nigo amuchiri chiburaburu icho chebete chikwanekibwa asigetigie chigosori kya Gusii stadium abuli tukurigora nigo atebe gosamentero tabuna undatayo oche goteani merubiri miya yabekirete bamenyi be county ya Kisii niga yakorera yo nakwenekia buna chiburaburu icho nigo chabegetwe elio komoteania na boigo korokia bunaha emirimo akora telimi yakorende era nigo arireira yo chakwenekia bunango kirnari bya kigima ndemo Steven na bwato roboti urwa senkira yubikirano kobwate kanane chinkwana chigendete koranda chi abantu goitwa igora segeti kya Gusii omugavana bwe county ya Kisii Simba arati nigatebire obuno bodimo bokogenderwa n'abamereri baye ba kisiasa barengete goturubane meroberie bekire ne serikali yaye ninyuete mbalenge tayari esegisegi baruwane batebeke bagosimba kyarwanira abantu nande binte bibinde bigokoleka n'abana siasa abajumbe ndaye mbabolinga ki kolega asiena onye nesegi ntu akole esegi ye campaign lakini nyemole prepared esegi inu tigatopamba ne 2027 lakini esibon esega asiega asiya abantu baitu bachandegete
lazima tubakonye. Gakwerera bariki bamang'ana Amayia arati nigaerera buno omoroberi orenge igoro nigo orengo yobwo kounenkia abakori emiremo abwa ba director be county bare kwenekia mbabwatie gasiero chekaine bagokora a service chie county na inchege ntunarangirite abantu bachega iga igente getangani abantu abakonyamba gukora gas oitetu no enoyo onyo muntu itetu tigagende police nande ndetembole abaskali no ina abainkurusi chianga abaskali bamanye bantu kiba batagite kurusi kintu ki chianga semekutana yana lakini gakyorusi chianga mukutanone otigwe osokobeke ruchianga ne chingu chinkwana buna chinyomba cyo Gusii nchiro chirengire gwetera omoroberi oyo arati nigatebire tari maene na ikirenga kiaye no kwenekia obokoreri bwe serikali yaye obuno bolimo abagitutu abana abantu bane bangakirite kura abantu abange mbali batali gukora gas nande batatageti gukora gas nabo abatayete kwanza Kisii datu kubasanga kitigenda mwamwe yegendense kura nchiyo kira kubwango iga no nyonde bwenso tageto bra 2027 ekero tugenderete ningana kubwatikana niyo government together with the county government to come up together and sit down to understand what's happening in our county. Like yesterday an incident happened where 2 young people were attacked by unknown people, and we thank God that they reported the police station, and we want to ask the police officers not to take sides but to do thorough investigation in our county. And so I call upon all the leaders from the MCS, the Member of Parliament, to the Governor, please, peace. And so let us not spoil our name by such incidents happening that are not pleasing. Because when such incidents, happen, people are watching us, and we are losing that trust. And at the same time, I want to call asichinga kichwa bankoiga ayani gago chama gayo mogendi mo bwipigipigi egosaganwa na gotigirwa chinkuma chitali chinke ekorende abasagan egosaba samaria bayani go bamunyorete na kumuira gwikase nyigitari manyikanite muna Mount Olive elio kwenyorera okubwenigwa ayo nigo akorekanete chingaki oroboti uruwe rwabegetwe asigete senikyo nambe mo kyomuno bike Gusii and Ndizi TV nabanyene komo nigairira buna omugakoye aboliteri tukoria Jumamosi negetambokero ayimogetie kumurigia goika ogotoka ngabatebi taracha nyumba kuru Jumamosi eria munyakerogo obodaboda ase wodi ya Bogusero nigo aerera na kibanyorete oroboti urugo ya kodera ole ekero tuikantu anyorete kana umisi niria bagonyera abaliki bamang'ana agendete konyora obogwenia. Ni furaha kubwa kuelezea kwamba kupitia kuja kwao hapa siku ya jana wakapeperusha maneno hewani kwamba mmoja wetu ambaye hakujulikana saizi wanaongea nyinyi, the family members wamefika hapa, mmefanya ongea nyinyi sahi, the client improve, and for sure the client identify the family, na nimeona hata kilia kwa sababu ya ile furaha ambayo amefanya, ameona familia yake wamemuona na amefurahi sana. I thank God so much for doing this. Boda osomogendi bwepigipigi magayigite Gusii and Ndizi TV ko bikoroboti urwasembeo Ligotoganda mutu ase amateye mukuru asese moyanye nkonko kichudu chache South imenye county ya Kisii niko bagenderete egosabo mwanobo bw'imyaka 13 konyorobo ene bwaye magiga yugo takirwanse numusacho yomo senchira yobo ikirano. Kitu tu nasangani wale mama clan ile ni mama askari mwenye alipewa kesi ni mama ayo naro amabori ataranyora machibu goikaboniga ekero eyamate eyemo egendete kuboria na kotaka omwana obo anyore obwene bwaye magiga yogukururwa n'umusaja oyomo oyobegetubyara nande akanyara kubadugwa anaba nyanyimbo korengana na mama mwabo nigakwerera ningigirite omwana oye agatibongwa. Ilikuwa siku ya Jumamosi tukaenda na mtoto kanisani tukarudi tukakucha nyumbani, mtoto akakula ranchi akaniambia atarudi kanisani, anaenda kwa baba yake kucheza. Mimi ngamwachia tu, mimi ngauti kanisani. Sasa nilirudi kanisani, tukakuja usiku tukapika tukakula. Vile tulipika tukakula, tukarara. Sasa sikujua nini niendelee. Kesho yake ndio mtoto wangu aliamua kutoka kwa kitanda. Ngaita mtoto alikuwa anafanya hivi kutembea hivi.
ngamuita ni nini kama mami akakuja ngina mwana hatebiruna nigegete na kuripoti igosegwa koroboti irwege korwekyo korende nigo ingane iyo yanyarete ke gonjeranwa mpaka omosibu iyo gosomokagero iyo akabwatukwa wakampeleka huko nini au huko chini. Mimi ngapiga ripoti Nyanjwa, kutoka Nyanjwa ngapeleka kupeleka mtoto osi. Ngapeleka mtoto osi akatipiwa, kesi yote ikaisa, ngarudi huko. Mseo ndiye alikuja akaongea huko chini, akalipoti huko nini ya Fichland. Hapa akakuja hapa polisi hapa na Central. Fira alikuja Central, alafu ndio huyu jamaa akaletwa. Askari wangu wakatoka wakaniambia mama, wacha tumwendee tukumlete. Askari wakakuja wakaniambia tu wameambia watatoa huyu mtu ikue asubuhi. Ikakuwa asubuhi mimi ngamukia ngaka huko. Huyu askari wakaenda wakaleta huyu kichana. Ndani tukatoa na hivi vitole na yeye akitoa kila kitu akafunga seli ngamwona wamegwa huko ndani. Bono nigaboririe omwana konyora obwene bwaye. Sasa mimi sio iliendaje, mimi nataka usaidiane kwa mtoto wangu apone. Mtoto wangu hajapata kupona hata kutibiwa apone vizuri. Mtoto wangu anaenda kutembea hivyo tu. So tunaambia maneno ichunguzwe vizuri na tunaomba hiyo faili ikirudi kwa ofisi ya DPP. Bwana DPP tunakuomba, it's so painful. Hata mtoto anapelekwa hospitali na timu ya Women Lab hapa. Lakini hakufanya sio aliangalia mama akaona mama hana uwezo yoyote. Akutengeneza file vile ikuwe inatakikana. Happiness ohirere oyokurwa ase OBC Women Lab county ya Kisii korenganere nigamendire nonye OBC Women Lab kegendete gusuguma gosekuriria ngane iyo nigo ikabona bataranyoro bokonyi bonde bwenzi nonye kurwa sensemo ya Wanyanyimbo. Ametuarifu ya kwamba tupeleke mtoto hospitali na ameongea na Melen. Tukifika huko hospitalini mtoto atahudumiwa kama kutoka kwa ofisi ya Women Rep. Hapo ndio tumefika. Goriboteri getaseni Candice TV. Unti ya Kisii muskesi mbarati nigabairanirie na mbia mono ekero baguchaka okore mirimo elio gokonya na kurwa basemia oja serikali ya county ya Kisii. Margaret Kemunto Obaga do solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the executive. You will have to think. We expect that you will advise us, both the executive and the assembly, on many other things. I don't expect us to lose any. Abakenya bono babiri bakubekwa ase esemelia ya CRB na konyora chinka kichinkongu elio kwegendereria obusio korende kubwatakana no gocha kumurubiri yo o Hustler Fund ni gobono abakenya bagucho kwenyorera kibesa cya makapeso ekibaraje gutumika na kwenekeria buna ni go bagucha konyora kwegendereria sentirigia yimagega yo kubate namba Star 254 elio. They don't have to own no title, they don't have to own no logbook, but they can access credit if the other banks who have come along. Equity Bank have made announcements. There are no exclusions in this journey. Let me say a couple of things about the Hustler Fund. It is important so that Kenyans can know why the Hustler Fund. Number one, today we have approximately 8 million Kenyans that cannot access credit because of their bad good at credit, and you have been locked out, and 8 million of Kenyans have been locked out from the credit system. The government of Kenya, the Hustler Fund, is giving you a second chance to begin again. Chinga kiomorobili yogendrete mwaziri wobosombi muske Kipchumba. By the way, mimi nimelike pikipiki mheshimiwa minister, this is a TBS bike. Sasa hii pikipiki zimepanda bike 170,000 a TBS. Unajua hii ni bike ya town. Kuna zile za ushago Ranger, zile za mzigo, lakini ni bike ya town tu. I'm based hapa town Nairobi County. Wewe na operate kutoka wapi? Moja Nairobi. Na unavaa helmet.
Helmet ziko mbili koi na customer ako nayo, reflector, everything for safety. Uko na insurance? Kuna insurance? Kabisa. Yes. Usaidie ikuwe na bike. Namna hiyo. Sasa mimi natoa shilingi 1,100 na Kimani Chuma anatoka 1,100. Namna hiyo. Ndio uongozi. Mama mzazi na kama gavana wa Meru na kama kiongozi na wakaribisha mara tena tufanye kazi kwa some battles that you want to engage to will not help Kana Kabili. My mantra from the very word go, it is that Meru must be free, making Meru happy. Na kama hatutashikana mikono na viongozi wengine, tumalize umaskini, tumalize all forms of slavery, Meru will not be happy. Kwa hivyo nakaribisha viongozi wote na kusema kwa unyenyekevu kama gavana wenu, hata kama leo Kisii kwa lugha ya kawaida nimeshinda Kisii, na nyenyekea na kusema njoni tusemezane, tuongee pamoja, tushikane mikono, tupeleke kaunti yetu mbele. Bunenjira yemo yokuendelea busyo chira chiria bete igakoirira abantu be county ya Murang'a mugabana gwe county jo irungu kangata ni gabikire nsemo chi milioni 152 elindi kinia semelia yo cheno niga enekire buna niga bantu bensemejo barachi ko baba gukonyeka kigima eskera niga chakiri murubiri umanyikanite buna kangata kya oyole sensemejo yo bacheno na nigo abolirie abantu bali bale bokonyora wanse barachi kwenyorera asinchira erengia. This is the first assembly that has been able to pass a very progressive policy for the benefit of people of Murang'a. It anchors Kangata Care in a policy document. Now also it legitimizes community health volunteers program. And we are here to tell Murang'a going forward, we want to adhere to the policy which says that all beneficiaries of Kangata Care should be recruited at the grassroots level, and therefore instead of the 24 names which were being recruited per polling center, we shall now recruit 36. And on Thursday, I've directed every committee to sit down and add us the 12 names. Ours was to receive the document, peruse it through, look at it carefully, and see Dr. Irungu Kangata has taken the initiative in line with what Dr. Irungu Kangata has taken the initiative in line with what he had promised the people of Murang'a, issues to do with health. So today we are proud. Wiyakima mwanchu murigiria kubatkana noro kose kurwa soroboti uruo kurwa si county ya Murang'a nondo chitokora mangana magia sinchira yubukira nukiro cyara girigida kemeronge tatoneyemo iguru y'Chinsa Isato cyubutu ko bwalero ainara mangana magia kurwa se getezini kyona mbemo kyumuno